l-iktar li kienu jinkwetawni, speċjalment meta jkun hemm persuni żgħar. Speċjalment injuries jew death ta' tfal. Dik mi jgħidu l hemm jibqgħu jiddisturbaw il-każijiet le. Fej jidħlu każi ta' tfal, jibqgħu jiddisturbaw sal-lum stess, nibqa' nbati li. U pereżempju kien hemm darba minnhom sibna kellna każ b'Kirkara fejn xi ħadd irrapporta li mara baby li kellha ma kienx ħarġet, ma kienux raw for 2 or 3 days. U l-pulizija faqgħu il-bib, tħalt magħhom ġifieri, tlajna fuq u nsibu l-om totalment decomposed, dud maggots għaddejjin minn fuqha, znazan l-maggots kienu ġa faqsu u saru znazan għaddejn venvenu ma kullimkien. U tarbija żgħira fuq kutra fl-art. U xin eżaminajna l-mara għallew ħsibna li kienet ilha mejta, però fil-fatt kienet diabetic u bdiet tiddekomponi mal-ewwel. Li ġara kienet il-mara kienet mietet through natural causes. It-tarbija ta' sentej ipprovat tissib ma kien hemm xejn ikel biex tiekol. Literalment for 2 days ma kielet xejn, ma xorbot xejn, ħdejn omma li qed dak id-dut idur magħha u mietet xi 10 hours qabel ma wasalnana. Li kieku xi ħadd tirrapporta minn neighbors li semgħu l-ajjat tat-tifla bil-fors bkiet miskina dil-baby. So, kieku xi ħadd tirrapporta qabel, konna nsalvaw għax dik it-tifla ma kellha xejn. Dik għadha kissirni sal-lum, mhux għax għamilt xi ħaġa ħażina jien, għaliex il-poplu, n-nies ta' mad-dawra, they could have reported. U konna nsalvaw dik il-baby miskina. Ġifieri Daw it-tfal daw li jkidduni. Għadek taħseb dwarhom? Għadni naħseb dwarhom. Meta jisaqsuni, that is one particular case, però kelli oħrajn ġifieri. Meta tara dik it-tip ta' sofferenza, biex ma kontx espost għal dik it-tip ta' sofferenza qabel ma kellek dan ix-xogħol. Biddel xi ħaġa fik psikoloġikament? Ma kont espost in a way għax jiena trabbejt minn kolli 5 snin. I was transferred from my parents' house to my grandmother's house, Haddingli. It-siju kien qassis, l-unika qassis fil-raħal. Jien kont abbati. Kien jiġu n-nies ħabtu bil-lejl għax hemm xi ħadd qed imut. It-siju qajjimni in the middle of the night, nilbes malajl, immorru l-knisja, nġibu il-vjatku, jiena nżomm il-deka tal-inċens. Mhux tal-inċens, tal-ilma imbierek. Il-container tal-ilma imbierek se jgħidu bħalissa. U immorru f'xi razzett, dak iż-żmien ftit ħafna kien hemm djar Haddingli niftakar in the 1950s qed nitkellem. Ħafna drabi matul il-lejl, ċangatura, kiesħa, u nara tziju ħdejn il-moribond qed imut u nisimgħu jgħid isma' n-nifs wasalaw, in-nifs wasalaw, in-nifs wasalaw. U tziju jitlob u jiena f'qalbi nitlob biex dan imut malajr ħajmur nerġa' norqod. Però I was exposed to these people dying since I was very young. Since 6-7 years. Kellek tħejjija? Kelli automatikament, għad ma għad sibt fija li nbatħan nidħol fil-forensika, ma kelli dik yes. Ma li ġejt esposta li probabli bizmin mbagħad ħejjitek biex iktar tard forsi tkun inqas anzjus. Eżatt. I could cope better with my job. Għax I was already exposed to people dying or dead. Mela, tlaqna?